Ni tai kanya mugaka muthi mwambiriria muturire. Wa muthoni nguragia atiriri hena nduma unengere andu aya. Mwathie kwa handa ithigi. Ni. Mwana ana mwatina hari kauga. Ni kai mutike nogie. Acha. Reke mari. No ona kanya mugakore tukumuhaririirie mwambe mutikiamba andu matikiamba agukiria mwaringia kuria mwathie kuga ati mucokanie ndundu mukona ithe acoka muhuko ukona aruta mbahaca kamanjika akaigirira hau yes ai kwera riu mwanake okorwo niwe wina mugure ri guaga atiri haha mbahaca-ini hena ngiriga na mukambie muturire tondu tigukite ithuĩ ati kugurana kana cira no kwenda kumucokeria ngatho nigetha muone undu mugukiambiriria muturire mwambiririe live mundu aiguite ati we waigua muhiki ucio uria arauga yes aumite kwa we na kiremba nginya waria mukurinu akimaka hakirori kai ni makaumite gicagi geka mukurinu konio kugutha imande oga mucuba guku ti kwa nyina ni akurarira macemanirie na Lucy ndigane Lucy yes na matunganire nake kamara okora kangwire obati kwa nyokwa guku ni ukurarira mugure witu oguo wituite abokeige nake giikia kioro gikia coka nakio kuria rucuri ndigia kuhoya gitambaya ndigia kuhoya wajiko kiremba kimwe giaku ndukinjethera na kiremba kimwe giaku ndirabata rucio people are criminal yes criminals yes you can imagine na no way let me tell you gwira atiriri Rĩrĩa ũiguaga mũndũ akiuga ati I wish I knew you before. Na tuvisa tu I met you before. I wish I met you before. Na tuvisa tu. Bisa icio nĩcio wonaga. Yes. No ndũngĩmenya mũndũ wega. Ndũngĩmenya mũndũ wega. Andũ makoragwo marĩ atuĩ ngucethi. Cethi nĩ ũkua. No hubayaga ri tungimenya ndukongimenya o history ya mundu wa kiuma gicagi mwacamani nake Nairobi ari wira wa muhikia niguo cokaga kumenya mundu ni broken wa muhikia aikaikara re nyoni irari humu irethagwo mutingika atia ikinyitirira riu we nawe ukireta nithi ndiakwirire ngikwira ona anake aya nio mena thina munene muno anake aya aya riu marahikania ihinda riri ai taru aria mundu kahikia muthoni ri muthoni mwanake ambirie kwaria uhoro wa acaki na muthoni akinyite tene na kirara ri acaki ri mwanake ri kala mwela te no ende kumutwara out kodo in a very good place ati handu hega muno ati handu hega muno andu ku enjoy nginya hahana where na rũigua ari gukoneire tu aya koruji ni mambirie kuneana gome mathuro pass yes twina athuri aganu piu mataramaka yes abona ame makari ma manene mairu macio mako mahingeire magambo makari macio yes mako mahingeire magambo wathie kwira mwire tu ati no mutware na guku Kilimani agaku akwira wapi ati ndio higorera kumutware surprise ati surprise akwira kuginya ni gukona heated swimming pool akwira nikegi ati we raisi urenda kumutwara kuruga akora wendaga handu hatari na andu riu broken na nui by the thiku cire githia kwira kwina mutuko moru muno warikania na mundu ukanjikiria no kwenda mundu uria wakona ndironire ungi Andropas Iko lugati ko expensive we adia maundu maingi kau gati ko maundu maingi nathi aca na tiga gukinyua muno ni gatinyua muno kanyua gato suva twiri acuva ithe tuganyuite muno ni kega kunangara we mukira oya namba ndirenda wate no ri tondironire ongiri rwe nake mathai ndagitũrariumĩrĩro
we oya namba ukahurana ndukangwete handu kari we twari nako hindi iria we ndwaririkana angiriko kau tondu we muthuri murata wakwa ri iringa riu ti riuru riu ri broken we urona mundu mwega no ngiremba ikirie kioro nigetha ahote kuria maica na agacoka ati rucini riu handu okire aria ta andu aria angi okiraga kuruta roko na ni muhiki agacoka agathambira keno haria hakuhi na kiria na Santa Mo agathambira hau nake humba wega ukona mundu mwega muno kumbe mundu aturite Githurai ona ngaro eyo ri ona yo kaiga aca ndingika atia ndingitiga ukoya namba ukamenya muthwa warengire igiri tene ndo niguo gakuo ukomenya atiriri you are with a broken soul broken very broken ndari undu atonete thi ino kuna ndari undu atonete guo ringi na ringi mundu no ahoire Ngai to nakora tu ukakora mundu ucio matuikania maria tuikanitie ri ndari muthemba wa arume atanditite nginya Nigerians mugira gokaigua agweta kiugoga karigwo niki yamenyerire mukiaria akoraga utie estate ataikarite thikaro utie estate ataikarite aragweta nginya mumathai ari na mumathai ati nilikuwa nimefikiria mimi sasa nimepata mtu wa mwisho nikapata ila mumathai huyo niliasana na juu ya hasira watu wakikasirika ni wabaya kwanza kama amelewa alikuwa ananichapa kaachana naye mundu watonjire Nairobi era miaka 22 riu uramwigeria enda 34 na niwe riu urenda we mukonke koguo riu miaka 12 ri ndari undu atoneire thi ino aca ndari undu atoneire thi ino riu wacoka ukaiguaga ndari kiremba ta imagine iti mundu ukaigua ati ndio hete kiremba hei ndo hete kiremba nigo kiruta ndakirutire kwanza ndagiteire kioro yakwa ukamwira ati ndagiteire kioro tondu riu ri nwana kila mtu anakujaji sababu uko na taban unukile kwa nini mnajaji watu mimi kaitupa nikachana nikasema mi hata nilifugwa nikiwa mtoto sikuwa nataka mimi ukamulia na sasa unaedanga church gani siedangi mimi siedangi church sade rozire ola hangoba ako akijua chukari ako ikoroga chukari sade kiroko Ngai atataithia ndo mitako ari innocent say the broken chances broken na goko igoro rona body sawa tari mundu ngeko Githurai ona akorwo ringithiti ithuke Githurai ri acoka thame toguo ri wathie tuge ni athie kundu ta Keno ri kana ta haria Juja ri ona kana ume ogwa thie umoja ukimumenya kuna ukimumenya mako magiritie magambo no azamanela kakura mimi uira uria naguo ri uira uo mwenye maundu maria kite kuna wakati nilikuwa na date Msudanese kamuri ati unaona pale wanajenga boma pale Ruiru kamuri Ruiru wapi pale wanajenga zile nyumba za nini the housing hapo najua hapo kuna masudu wengi sana hapo nilikuwa naishi hapo na mmoja naye huyo mtu acha nikwambia alikuwa ananipenda lakini wako na hasira after huyo sasa ona mundu wake kurogo no tinda ndire ujerero andi ta Msudanese niki gutigitie Iliti ukore bagitindo kimoja ukamwira kinywe kau ukamenya orire ngoro yaku yakwira kau ni korira nda kinywe kau tora re thoko egi
unakoragia kwa nini nilikufanyia nini kwanza? Nilifanyia nini? Sasa discuss. Ile historia yako ile ulinipea nikasikia sana mimi. Asante.